enye hu say obetete so obeye say na afi Ramat welcome na afi ya teso so a ose there bi aden na government kufu ado aden na wate waketi aso egufadu ku diska egufadu diska do egufadu diska egufadu ediga na fosika ni na ena egufadu edi yesika ni na osi yo sese musika ni mi ndi bio mateso aden na wate so egufadu wuti musika so sai aden wate musika so na party ben crazy gada for NDC party the party ben seriously dangerous o NDC know you wouldn't know. NDC onim say nti yenko kan sa amfengu so no contribution no chop evle no bo mechiao enye wanwa enye ferie enye hu say obetete so obeye say na afi Ramat welcome na afi ya teso so a ase there atu waketi aso egufadu ku diska egufadu diska do egufadu diska egufadu ediga na fosika ni na ena egufadu edi yesika ni na osi yo sese musika ni mi ndi bio mateso aden wate so egufadu wuti musika so sai aden wate musika so na party ben crazy gada for NDC party the party ben seriously dangerous o they are nuanom no ye no the way they are moving no dangerous opeso oti IMF wante wedwa opeso oti asembone wante wedwa opeso akufu ado anka otwa free education mu wentwam wedwa government na kwat me say ya papa Mahama ebra na ahokyere ba Ghana no omukofa NDC fo akunini ene Ghana fo akunini fo a eba ne say ye ka economy a omote ase ene ye de ye ko senchi kono no jollof fried rice chicken fufuo apesie Ghana de ye yes amunim de ye te ye nuane na ade say de obi ekoto de bedin no ye nuane ni bebere ene ye yes aniama ni na edi ni senchi Sister Betty, you free senchi ne akua donko no baya. Mahama said the only option to one kwanko ka say I think say a time has come say take a pay cuts just to help the country. I'm setting the example. Mahama matini pay so. Me pese me for me ministers ni na so no munti me pay so. My point is munti me pay so. Na say sika no yemfa nye den yemfa moa Ghana. Yantisa Mahama beka bi sada. Nembu monim say akwanya wonim ewo ho say okọ IMF a obenye sika ebedi. Is it their mind? Okọ IMF a obenye sika ebedi. There be o me pa cho ni Ghana and a bird flu ba Ghana. Na NDC for appearance. So time no na Erikopoku ofiribono ahafu area ho. Erikopoku. That time no ye a Greek minister. Muka idu abohema ha na bisi. Dr. Kersen and Kersen. Chesteria. Samo kai no ye ni deputy. Na mo hwe widia omodidi Ghana poultry farmers. Bird flu ba ye no ebe ha poultry adwuma. Poultry farmers adwuma ebe ha ye. Eko so ma ne ha adwen ama ye papa Mahama dwene ho se there bi. The way ya industry no eho a kire yo mo no na nam afede ye kra nam no fla buruchiri dudu no yem pesika bi na yem farmer poultry farmers no said ye be ya ebe so ma sen no mo adwuma ye den agina na adwuma no engu ye the $6 million edi she hana bisi unsa se ma me hana fako na pharmacy a bird flu no affect your poultry farms ni na no fatuetu omu sika bi na omu fe bi ntoto nduro omu fe bi ntoto mmoa na foforo omu mbie bi omu ayim na afi omu ntumi start bio womu ebo obosia enfe nkotua obosia ni bi ekuafo no call hanabisi ho after 6 months of declaration and they all can say ono hanabisi
use sika na yɛsɛ yɛmfa mbrɛ poultry farmers no ɛde ayɛ administrative purpose and other businesses. This is captured. Sankamne chairman Drew na yanke ebetumi de ato ma we ready. It's captured. Ono ano kan Hanabisu, opa hwe Hanabisu bird flu saga. Wo de hwe ugugula something about Hanabisu and bird flu. Ebe here ma. I won't come here and lie to you. God is my witness. It is true. That is NDC. Okoji sika say yemfamwa farmers $6 million American. Ekuafo na enya. Ekuafo ne koe ne yekobisa Hanabisu eniamo ho say sika no wo he a de aye maame bisi onu tumi ka je na momu ni ne wo ho na me mattress kura me tode koma constituency for clinic me call ya me ko hu so mato abeti am na makoje na me sika we na me family mundi me de atwa manu me de aye de amepe Ghana Beyond Aid on pese ye bebo busia no ye bre bi ye be kwa bonten ye ngigi 11 because mo must generate the money yen generating internally NDC for said there be NT bi da yen pene yo yate say yen ti ase dia ene e ya ban dwumayefo mo say yen tete yaketua so me ka ban dwumayefo me ka government appointees. I'm not talking about government workers. There's two difference. Aban a obi aban Ekufuado e na ama o letter is different from obi a ministry bi na ama letter we adwuma ma aban. There be different. Let's get the difference clear. Because enche bi aye nu am no be start the aye dede ene ya am be start e de be twatro ene ya ti aban nyuma yefo sika so ene ya ti aban nyuma yefo sika so ene ya ti yes now show me welcome ene ya ti aban nyuma yefo. That is what they are going to come with. Into mama mani na wonti na me din kan aban na no betutu we na me chire mu na mo enkotie no afan say be say mo adwene ne makoma intwa aban nyuma ye bia sika so government say ono na appointees wati o sika so na saa de we no sanka ye hwemu a NDC for na say yen yo anameboa mo be kaya kenofori atako ho okoha na okoka 11 asem a dia NDC for eba ho ne kan ne say Ekufuado ne office no omutiti o sika so me pa cho meboa omo ano mo kan they brought it obviously yen titi so we see dua mu bokaku na afia ade yen tiso ya tiso sika ye gine yen gibio petrol ye gi yen gibio because say yen twa free education nti and this political party you like thing come yen twa free education mu nti yen this for bu afu so mo ko kan ntro na ya tete aban di man fo sika so so mo ko di tro de mangre ne ama na se be yen mo a yen tumi nto daily graphic ibi na ya kan na yehudi awu mu no na mo de afa ye ko ho de tin radio so na ye ko na de ya na se de ya makoma ya na se sa journalist na sanko no na ye sanko ma sebe bread asa Ghana fo hu no kore no ono so be ko akotena ho akosoja agum. The country is broke. The country is broke, yet we didn't go to borrow. Prudent management. Journalists na sanko no na must upon welcome. Journalists na sanko no sebe na uzu sanko no mum na ko drama say government wa ya ade. This time they will see on one kasa na ketua what is so even though say Ekufuado maka kire mo time of jai page and can no money na me kire mo now no say ono na appointees for no what it your market ya so ade a NDC for say yenye ya ye